Village, sudden village growth, ma'am, sir. 100% village increase, new village growth to se. Masikara is the so Sanpurne, Kangpopine, Sandil Netemupone. 10% new village growth to Bunico. So Sanpura, honorable speakers, are 560 new villages increased over. Kangpopi to Temlopoli, we have got over 300%. 300%. Datangata Nikose, Roina record Nataniko. Sidabauda alarm told Rubber, Sidabauda Sheres with Rubber, Sidabauda the Makoi Nangi, Agi Magi politics sound like me. We are going to sing. Since 2005. Means Sigi Anubas village in Jadagi, Kangpopi the 542 villages, sir. Sandil the 296 villages. Tenopal the 258 villages. Altogether, 1,657 new villages. Sonkala Ev. Kaidino se. Sidum Akoi politics or Nakoi Kanabaya Day, Saunabaya Day. Ekoi Mamati Masani, Bramade Worsu, Kanodagi, Bangladesh Worsu, Impal, they were Pluplacy and Adam Medura. Ekoi Indigenous population became a quick Kariway. Langol, Pikrab Langol, Sida 1,018, 15 Patal in Lerame. Identified to do 1,000. Pick up Langol, example of Makane. I quick a my Hindori. I quite indigenous population Kamai Hinduri give, Lehu Gadori give, a quick size of Kari Thamangdor Gimogi. Aduki Damkara Quena politics stories, Aduki Damkara Quena light the music, Aduki Damkara Quena social work stories. Saraduna, we are very serious. Quasi governments here, Sigi, Zati Sigi, indigenous population Kananaba, Aduga, I quite state Sigi, integrity Kananaba, a quite Puna Lemina, one of the Koyam, Sarah Soibadugumba, committed to a quick Timamani, member Atane and Simasoi Tamzage. Aduga, border list. Border list ka shidi yeng badaki border hankalis one sided chatli habi banako hankat pado habi ni koi Tenglopal da 2002 apta 30,423 le rambado 2022 da 41,952 yo yeng bio si Yauro in a set kibus Yaurims, Star the Faidanaco. Adagi cycle 2002 up to 20,989 Leramasi, 26,573. Kangpopi 17,025 Leramase, 25,235. 10 years Saitu 28,037. Masi 39,641. Tipai Mukshi 2003 apta 8,000 ga 91 lai ado shima dikra ado reasonable waise 2022 da 13,357 lai Hanglep 17,439 dagi 27,396. Soshanpur 30,147 dagi 47,935. 10 years to Nico, 2 up to 22. I think it's High Court. Shidi, Bishing Kungi Mataka. 30,000 ga 30 Ali Ramado, 52,000 ga 809. Singhat 15,401 like Maduna, 23,598. These are the ground realities.
ngasi government sina aikoina ngasi lawra iba risk se kari gino fencing khana bidong ta aikoina union home minister da pm da sala kana fencing lotion biu haire iba khab lo shalai ne lep lai ram badun nate khoi khal lai ne makha sa thara ne fmr even border guarding force sintopio manam de khoi hana gi lai si moi capable hoina ude moi trust laite confidence laite inner line permit Porain. Had a porable port, Tauriba port, ma'am, say, state key. A quite lady indigenous population since safety gidamukan. A quite laminariba, say, Zaka, the laminariba, quite safety gidanim. Adugi Matakasomo, indigenous natrakaso. I quite am humanly, democratically, a quite honorable speakers are with Tabuk. Inner line permit key. Beziar se koi Beziar ama thamka 1961 even Mizoram 1951 1951 gi matung dala ko Mizoram da lam leibe yaro ena orat hoy kanam communal hoy haide moi chane binen akoi de kenom haro ge ta communal hoy bidong to akoi masen ni ko hai jami na hai binate akoi masen ana khoi gi de akoi masen ungkhat na ni ngai da adum si yong no putharam I don't know, honorable speakers are quite Nahanuk Lokiba, Assembly the Lokiba, Population Commission, CMNI, Hybagaloina, Naikoina, NRC, don't know the NRC, the other report, Halaya, Moyuzi, Central, you in a low, the other issues the quick considered Tore, Tony Hayden, National, you in a Lapakana. Maduga, Iroin, Manipur, Population Commission in Kakrekoi. Hana census, the other Mapana number. Officer among the Porokana population director in the commission director in a hapre, Aduga population commission Gishokoyamkana, balance some sec and balance Koyamkana Torga, Honazari Haidana, I Sumana Tamzaki sir. I koigi the Swedam Ibamayams. Swedam Ibamayams, Sikanagoma Credinga or Moya Sweva Tamana Putopodona, Warawi, Nate. I know Garam Sahib. Nasi, a series of 1961, 62. Myanmar, Meltoriku, Laiki. Adugi Matung 1988, Myanmar, uprising, San Chugi Lai. Madugi, Myanmar unstable, Matam Matam to the Moigi, only shelter no home Manipur, Manipur Mizoram. Kariguna and the Sainagi di Moy, Pura Bagway and a border car, fencing car tango. And though we don't want to key Junta Gatongo, Matam, the Sainar on the Sangit of Bukanda, oh, in a fencing car, although fencing man the Gitiagas Cape, some Memaron. Sainana Cam Satigis, Magi, Praza, and no longer. I mean, Sigalagante, Magi, a photo the label. A quick United Nations India refugee status ki recognition ki signed to we aldo banina Myanmar gi laiba mayam se refugee ni na har kana status bir kan moi sigi tongan ba privilege ba tongun na bagi room so ko de laita adubu honorable prime minister honorable union home minister kind enough humanity ground viren Asom the Yanagadi Salan go Yadabo Kango, from the Yamkana Torogadi enormous Harga Berek Saro, other biometric too, biometric Loro. I am serious with the Union Home Minister Misaji. Na, I scan Lena Bunna Madena, I scan Vilena hair. Makuna, Magi, extend to Nay Ucharisiman. I don't know, biometric Loro, I scan Toro. Aduga negative card amma moide issue torkan moisi barracks sar fajana thamo haiden torkan sir handaki mamangi tam tawjabani adu mamang da covid ne kaine toranga mahudabagi handaki tam se laga sar madugi posi hojabani sir madugi tam se hobo kan da koi ai nganang sa per panjabani ai koi kana gumba community amta da communal aduga kana gumba community amta attack to wi ofam laiti se thabung na sakhin Adagi Honorable Prime Minister, Honorable Union Home Minister, Madugi advice to Lorga Lakanda, Mamang Tam the Togodu, COVID Numbi Lakinam, the Hantaki Tam the Hobukanda, who cabinet Hamaga,
cabinet subcommittee im semi sir cabinet subcommittee si akhoi gi marakta Myanmar rom dagi su khar naknaba aduga masi mina su lana sakhi tare na honorable letpau hawkipo khoi chairman hapi sir cabinet subcommittee mi ahum na khale madu manung da honorable awangbo aduga honorable basanta moi ahum jina cabinet subcommittee semaga sa hairiba madugi makhada IG kabibna chairman oirakanda magi mogi follow up government gi committee amaga semakanda DC SDO ke mayam torokanda home ministry gi representative yauna hairiba biometric torokanda mi si check to bo horokoni sir mi si check torpam hawba matamda sandel da tenopal da adagi kamjong da adagi chorsanpur da sumnagi khun kulum doi gumba sab koi survey horupa kanda biometric lobo horupa kanda ahan bagi instance da honorable speaker sir mi lising ani ga samri ga marifu si thengna bani adugi mamangda honorable house ki members sing chu tabi rongani madugi biometric lobo hodringa gi mamang sida khoi chorsanpur da gi fees habam amada fees haraga pulap thanme haidana khoi mi chani ga khara hena phabu adu pharam matung da khoi sida shelter ke mama sajiwa kem gi maning nakan du da shelter home on thoga ma da thamaga leiben jail oina pharaga thamde ko madu to bakanda sar lising ani ga samri marfu se phanga kanda khoi gi laibak thiba akhoi da yam panic oiba pakhat khiba ji karino bu madu gi saluriba members sing na house moina tamaga da hena phagada me du moi mamang da nei oida bangang oida boy mission ate ngang da mission bi khun oina targa leiram bani honorable speaker adagi honorable union home minister Amit Shah ji na hairakpana moigi instruction na biometric lawro eye scan lawro adugi matung da barrack kumba ma saraga moigi sana thangnaba piraga phajana thamo aduga hayeng Myanmar gi situation sina farkanda hanto hangina bai Manipur da leiriba Myanmar ga gimthang naruba gi leiriba phase si ahum lakniko phase ama khada da lobi gono number 1 phase ngasagi 1961 gi military coup ki number 2 1988 ki uprising ki number 3 ahum lak subda handa kisina tangkak ahum lak Manipur da influx to tangkak ahum lak adu sigi tangkak ahum lak sigi natta bada khwaidi gi sathi ba ngarang aina puthok sagi bada kari maram lebagi ceasefire to buno ne hangit nongmai kapna ki ba leibra lan songna ki ba leibra ceasefire to risena hangiba 2005 to du sigi tangkak mari rakse khoi da khwai dagi danger sigi tangkak mari rakse ni ngasi khoi da ngasi khoi cheli che khoi akhoi gi iramdam akhoi gi pokpham akhoi gi ima leiba ipai puna thanam bai akhoi gi lamsi da akhoi na ngasi cheli che chelaga hingi si sigi tangkak mari rakse da taurum da mayama taurum da matamdu da akhoi khangakpada politician hairadi es moi kem tawna gre ne asomda du songsang gre adu oina akhoi politician se tar e karingma sigi posi khanna balaiba ki posi amata tarak tisa aduna aina masi punamang thamjari adai di khun tara leramne kamai tawni sidi haina moi si yam tension laina honorable member se hal eka laga tamme member malakte as sir smai tawna khoina sek chalu budo khoi yum smai na kharami suk tawre biometric suk lobagi mayam ta hori adu khun targa leirme ne I want the video I got a video adugi khundugi hatta adaidi moina mo khunje amma duda nate ko amma ni duda nate thengari da khun khara su manung da lei hare khun khara su moina sangi heba adudi khun manung jam su sangu si ne ha kan matam da PDF ka aduga daga kapnari nongmayam kapnari sangu nungai na sa mosi halak pane adudagini potchi horkersi aduna sir very alarming aduna ngasigi ena sigi gase koi inner line permission sanana amadi biometric ki loba hauna foreigner en ek ki makhada koi deport to ngamna NRC to biu haidna mo koi India government haise na koi na hajari se the gravity of the situation adugi matung inani aduga private member resolution bu ekoi government ni on thokse hari so central government kari har ko yes but our our state is more important than anything adugi ni sara koina
ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ electoral roll gidudi leigre ngasai kanoda ayambada henkalisi ngasai gi ai haipet ama pathokre masi mai yam toina hairoge ngaitre am chau chau ne henkap lei adagi amana honorable speaker sir hujik hairi ba posak na yam se koi population so koi yam kiningai ne am alarming ne 1881 census or compete with the 2011 ga 2011 ga tabu matamda maiti ebazati indigenous se 59.16% leramdagi huji 44.90% handare adagi Selu tribe si 38% leramdagi 40.88 hengal si hengal sing sai pajagre Maitai Pangal 2.21 leramdagi 8.40 hingal. Other including Nepalese, Bengalis, Assamese atuga athai mayang leiriba mayam si 0.05 leramdagi 58.2 le hingal. Aduna sidai the highest growth electoral geding asagi do ai pakto chagido High Court ki akhoi oya do ki mafam dona fast ai. Adagi sir Sina karida effect or a. I can Matam Logo. Sina karida effect or game, I sang even Mayam Gilly from Torpoka and the Kamato Gibo. Forest Mayam, sir, honorable speaker, sir, low in a deforestation to it. Hingdavi other Banina Moy deforestation to Bolwina. Moy Adi Hainagala, Golden Triangle, poppy plantations, parks and a Togo. Aduna, sir, 2007 to 17. 2007 dagina 17 bhavda the total forest area lost for 475 square kilometer mange forest 2007 dagina 17 bhavda change of forest cover of Manipur niko manam disi samasi karigino da mapan dagi lakba illegal immigrants Kantok na bagi NRC semai ni NRC semak na bagi ekoi da suyana filter rezi kari gino apa kanda mangthar rezi population da ngasai honorable member siyo na di high kare economy da ekoi ki sharing da kari da not only forest environment da sathi na hoji sense da akoi Manipur ji nong ta dra bani Manipur sing chau bani akoi me udra bani honorable speaker sa nong ta dra bani nong ta ra ko matam da Nongi sing lak pagi mahuta husik langoiga ifullo alabani maramdi drug poppy thaba matamda akhoi keno hape sir thum hape not only fertilizer khata natana thum ju hapchale aduna thum ju hapamina ngasagi leibak si sor lawe aduna nong tarpa matamda leibak oina tare aduna koi keno gida tuai wasong gida handak mamanga tawkhriba si kobru lekha gida tawkhriba nung oina leibak oina turendagi chingdagi sender rakhiba mayam do just population khata natana koi environmentally bhawda koi yamna alarming way adagi amok encroachment in the reserve forest masagi mi hana koi lejeramba original du nataba ano bula amni leibam du thira masana tabani sir madu daida masada encroachment at present there are 357 villages within 34 reserve forests of the state. Listi selai adagi 413 houses evicted reserve forest agi akoina tawgi si manungda khoi waithogi kari swai lo yawi ko hangangi yawi waithogi yawi lo yawi adugi evict tawgi basidi adagi sir destruction of poppy cultivation se khoi 2017 daina 24 bawda kayamu yamna tharmge 16730 acres poppy tharme sing loi na mase kokthok kharbani kokthoga adagi recent assessment of poppy cultivation area masang na tawbuse supported by scientists from the astro ai ngarang hajibdo masidai da at least hantaki sahi ani sida akoina nungai basi 60% 60.50% poppy ki plantation se decrease to masima sare koi akoina hona zaman
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ 60% 60.50% ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯔꯆ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯇꯥꯃꯩ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯔꯁꯤ 5,982ꯅꯤ ꯑꯣꯜ ꯇꯨꯒꯦꯗꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯐꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ forest and area of about 2,257 hectares ni moina hoji encroachments gina koina kano cover tawrise si manungda 400 ka 13 encroacher koi evict tawre 2015 dagina hoji phawgi manungda haibani sir aduga koi biometric drive ta hoji phawboda ngasagi hanagi lawgiba 2,480 dugi mathakta hoji honorable member ये कोई कमजोंग एरिया दा कई रचंगा इबा सी तौरकान दोजी 6,654 ने अदुगा कैप so far biometric of 6,654 illegal Myanmar migrants have been captured oh 6,943 की मनुंग दा 6,654 अमगा biometric capture तौरे अदुगा मोय हुजी केम दा लेदी अदुना सर आई लोशन जरपदा सिगी सीरियसनेस मणिपुर पिसु पिकना ओइरैबा इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की पॉपी की ड्रग सर पिक्रब स्टेट 30 लाख की पॉपुलेशन सिदा 1.5 लाख कोई ड्रग यूजर लाई है भी कोई रिकॉर्ड नहीं सिगी मथक तो हुजी यूथ मयाम से लेखाई लेखाई दा कोई काई ना बगे हाइदोंग न दुबानी इसा इशू मरी मता याम लोइना मसी ड्रग की इफेक्ट तौर के सर कोई मसी की अवाब थेंगनी अदुना मसी पुनमक्सु उबिरकांदा kind enough honorable prime minister modi ji honorable union home minister amit shah ji adu boloina na rajnath ji yamna kaino ma taw matam da yamna mateng pangi yam nungai sigi fencing gi matang mayam ma against lai neighboring state chi adubu state manipur state na haire ibe pose masi jenain way haibagi fotama not only honorable union home minister ki tweet tu khatana tanama ngarang mathang nahan kainogi akhoi gi press ama ka media interaction tawno matam yam openly goose bait amadi narco gi potsina ngasi manipur de irang sing mai leni yam clearly hai madumak akhoi house da family be akhoi ruling member mayam akhoi na hona zaman gi mahi yan mani madu center na koi hona zaman khangbi bane noi aduna sar hujima akhoi 10 kilometer ki sayi na bale madu huji khab loi re 1 kilometer ama very highly sophisticated masidi akhoi camera ga yaur kan iba mai mathak se drone bhau pai bada detect to bo yaw 1 kilometer ge ma experimental oina more ge hek taina bada madu gi 1 kilometer ma already hogre sigi mathak da 20 kilometer ma athu bogi oina huji survey loire whatever force in madu tawgni haibagi lam len gi acquisition kari kari mayam chu loina yamba loire haidana adugi pawduma lai adugo loina na ko gi more new samtal road hogodore fencing khabaga loina na honorable speaker sir fencing dugi manak ta koi japable ama thamgani any security kari kari ade kana gumba fencing kharapon matamda aigi sinau sonda leigiba se samna harakanda koi naga gi sinau sing tariba jaga sida moi artificially anuba
border yat pa kanda maya da sakhi budagi ta basu yauri adu gumbadu adum mafam dugi oina ai honorable union home minister wari sabda e gate palaga or kaino tar kadum sathok jasin adum hana gi adum film adum lai da kaide haiba adum haibi rakhi ba sar engon da lai aduna house gi through da manipur gi praja maroina koi khajan ghara ga de koi chat pa yaroidra khot pa yaroidra haiba do madugumagi tension lai bi gano sumna gi legalize tok se haibani sema piraga akoi sanga ine akoi tho ine haiba du khangna si haibani sangar ga sum tasan gi bu ya lagum si nangai tasan lambi myam jina akoi si fulle haibani sir aduna wafam khraje thamjaraga hujik akoi honorable member punamakta ina yamna ai gi nungai ba haitare adu manipur gi praja gi honorable speaker gi khutang da ina nungai bi se fencing sima once tawbi khraba FMR sima thingbi khraba adugi mathak du border guarding sima silak khraba aduga NRC siga tawbi raga di akhoi yare politics sai potharasu asi tawdri baudi phamje kanam da pithok pa yade ko akhoi pair ga masi madi losalam da yade mani praja kalam da yade laiba kalam da yade ana wafam khaje thamjarga sa hujiki du aduna khange mi sairi me amsi aingonda sairi me amsi loire ken ma atopna saibi odi khoi maraktai sairi me amsi tabda warabni ken adu sumina anu honorable speaker sa hojiki adamaina government gi oina wanthok piraga resolution du pass to binaba ai gi site gi su ai move tok jari ai support tok jari sir thank you sir matam khar pibi bidemakta